This is
Amen. Sifunze ifundo lezintathu ekhansela kuzigcina kuloJoel chapter 2 bazalwane kule mavesi lasiwafundile. Kube bengingamika sihloko sami bazalwane bengakuthi wayiwami kuphelani ngokukhathateka. Kepha bengineke igama kanjalo bazalwane ngoba labafundisa kubhala bathi ngabobhala sihloko sakho sibe ngumuntu. Uma ubhalako nje ubhala noma ngabe yini ubhalako umfana esikolo ungabhali isihloko sakho lesesikhulu lesapecaleni sibe yini ngumuntu. Bathi bhala nje lokufuna ukukhuluma. Kusho ukuthi-ke sami sihloko esithathu ungakhathateki. Amen. Esifundeni ukhathatheke La. mhlambe lokho bese kutaba i-subtopic. Bathi sihloko sami sithi ungakhathatheki. Ungaze kushoyo ngothisha. Amen. Amen. Basi utasifeyisela abantwana. Hallelujah. Amen. Ungakhathatheki. Ungakhathatheki. Philip 4 ngiyacela sonke siphathe amabhayibheli ukuthi bazame ukuvula amanye asheshe ngivule sitawuthi nami ngasheshe ngihlale phansi. Base Philip 4 verse 6 siqale sifunze ngani. Siqale sifunze ungakhathatheki. Ningakhathatheki ngalutho. Joel asivuleke isithupha sethu ngaso sonke isikhathi asihlale lapha kuJoel. Yini singakhathatheki ngoba sinikwe lo mbhalo waJoel chapter 2. Ngicela-ke sifunze leli verse lami lelithande kakhulu liverse 23. Amen. Bese uyamfuzela mzalwane. Jabulani nginesizwe sasesiyoni. Tokotani usimakaze kududuweni. Jabulani nginesizwe sasesiyoni noma ninabakristu. Amen. Amen. Tokotani usimakaze sithokoteleni yeNkulunkulu. Ngoba sesiphiwe umfundisi kulunga. A righteous teacher. Amen. Abadubisani. Uyabona nothisha akafana nothisha bebafundisa thina. Bathi sihamba nalaba Hamba. sihamba nalaba hamba. Usale emuva uma uthi ungayini nakunja phela kanze nothisha lepro. Wena sewusathe usele. Sonke phasi lebhodi. Amen. Siphiwe umfundisi lomile ngabo kude sizathu sekhathatheka athi Pawula balela ibandla labaseFilipi njengalo sesifunzile uthi ningakhathathwa ngutho kube kufunza verse 6 4. Ningakhathazeki ngalutho. Kepha kubo bonke noma ngabe yini lenta embi kwakho noma ngabe yini nginamba i-challenge obhekana nayo noma ngabe yini kuhlupheka uthi ningakhathatheki. Word. When you can pray, why be? When you can pray, just look on His promise. Why when you can Pray. Yes, I think that's number 4. Yeah, this is stuff that I think we love them. They say why when you can pray? What's in a kataka? Lord. When you can, don't be like the
Mabisheka. Yini indzaba nathi Joel siphiwe umsindisi lolungile. Siphiwe ngisitene noma ngabe isiphi isimo lobhekana naso lapha John 11 kube besinesikhathi besitawufunza kwake kwaba nebantwana nasebahanjelwe kusho ukuthi kwabe childbirth home kusebahambile bantu batali sekusele labantu emesesele babathathu kungubhuti lona Lazarus nemantombazana lamabili bodzadzewabo Maria naMartha wasesoyafa lo Lazarus base bayasala namantombazana lamabili baba sekusizini lolukhulu babuka sibesethembile edzadzewethu kuthi kutawusala umnakethu yena uTabakhulu utawuthatha umfathi uqhubeke ekhaya lababe libe ngumlibalo yembili kepha ngiyanisanje bebatali lona besithi simethembile naye sohambile sesitawusala kwaphela igama lakithi seliphelile igama lebatali bethu baba lusizi bendani na base ba-invayitha umsindisi lokulunga lomfundisi lokulunga lekakhuluma ngaye Joel athi ngoba ukhona umsindisi lokulunga lesinikwe wona yena ngako kasihlale njalo sendenjani singabathokoza. Amen. Base babeka umsibala umfundisi lokulunga wase uyefika nomfundisi lokulunga bakhala labantombazana ngoba bekaqabanga umfundisi lokulunga emandla kaphelela lapha akanawukhona kumvusa lowakubo ngoba sokubonile ethuneni umfundisi lokulunga wamangalisa wabamangalisa ngoba lo Jesu lona lo mfundisi lokulunga emandla akhe umkhawulo unlimited anjani bazalwane unlimited noma limitless emandla akhe wahamba wathengo ethulele wafika wathi ngicitane litshe ngoba wonke ngicela umfunze leNkosi John 11:40 wakhuluma namazwi bathi hayi Jesu ungasho ukuthi asichithe litshe lo muntu nasonjani na sowubolile ngoba bacabanzi Jesu hamba afike lapha ulingisa umuntu wena angafuni ukukholwa athi uNkulunkulu sita labathi sita hayi bo ngomnini mandla konke funza Jesu wathi kuye angikakutshelile ukuthi nawukholwa utawubona inkazimulo yaNkulunkulu. Wonke lokholwa lomfundisi lona kulomfundisi lona lonjani nabazalwane lolungile wonke kukhuluma yena qobo sofikile lo msindisi lolungile lona uthi wonke lokholwabo utawubona inkazimulo base bayayibona inkazimulo ngoba Jesu wamvusa Lazarus akhathalekile bese kabolile bese kanuka ngestandard sethu thina bantu wasekuphelile akupheli ngestandard sanzu. Amen. Ingako ukuthi ungakhathaleki ungathi nokungiphelele mina sekude bakithi ngiyawusengabe ngiyamvathwa ngibani hayi wena lizulu litalungisela manje ngabe mina unabambani bangcono bobani banakwathi stop mina anginalutho no charge nothing ngiyizwa nje ngiyazulazula hayibo don't worry khona lo nemali. Amen. Kanvetalisi amen. Amen. Yini imfihlo yeMartha naMaria sa-invayitha nangu umfundisi lolungile lekakhuluma ngaye Joel. Ngisitene noma manje besitolo ungasho sotawusala unasunazula Yeah. ukhona intamvusi ngindlela yakhe iphakeme. Amen. Amen. Ukhona into wena njani? Kungaba yini kwesela? Mark 6. Asawufunza. Siyema.
ukuthi Joel introduce umsindisi. Umsindisi kanjani? Umsindisi lolungile ngoba sekavule Marko 6 afundele verse 30. Asesikhuluma lenzaba siyayazi bazalwane. Okay. Apostoli babuya kuthi Yesu bafike bambikela ngabo bonke laba bakwendini nalaba Marko 6 Lord. Okay, mhlambe sisho sathathu. Sengifundele la. Naso lesitolo. Kufika abapostoli bazalwane bela kuJesu bathe Jesu hambisa labantu intanga selishonile sebalandile. Baye emakhaya kathi solo kusile solo wena wendani na solo ukhuluma ubashumayela. Iyabuya impendulo umfundisi lolungile ithi impendulo. Ithi nini banikele ngoba kude lotaba Jesu bese uyeswela aswele nje ukudla nempendulo. Aswele nje aswele ngisho ukudla. Ithi mina wayiwayi labanye bethu lapha bawaridi ngabe ngawudla lokuthi December nje sebahawukela athi imali yekhaya kabani iyodla khona. Ngabe mina nemindeni wami sidawenda njani? Ngabe sonbela nabe baphekile yeyi wena unani na unemfundisi lolungile. Muve phela Joel ukhulume lapha wathumisa imvula emhlabatheni uhlume ini na uhlume ukudla. Amen. Nawe lokudla uyakuhlumela ngoba kunemsindisi lolungile la kulo Marko 6 lo verse 30 to 44 sifunza na Jesu kwesikude lolambile lekade uhamba angazi. Ngithi noma ngabe ulambile. Amen. Noma ngabe wenjani? Ulambile. Noma ngabe ulambile. Khona umsindisi. Ukhona yini? Umsindisi. Umsindisi. Yesondla. Amen. Me 17 asawufundela weswele wake baswela Petro bana Jesu beswele imali babahambela bahanjelwa nguhulumeni wangalelo langa abahambela imithelo abahambela yini ngokukwada ma ecala ngawe kanje kumthelo uma kusoma ukuyipayslip awusawule imali ekhaya iyakhuleka asesive lo mfundisi lolungile uthela njani ukwenza verse 27 wesana imali funza lo mfundisi ukhona umfundisi lolungile lekakhuluma ngaye Joel
What? 27. 27 Mateo. Kodwa-ke kusesika kakhulu. Hamba uye elwandle ufike ujike. Emava Jesu lelaze Petro asumkhokhela. Baze basihambela umthelo nje. Awutshele abantu abafisa bayokhipha imithelo. Usike Petro abawukhipha. Uthi Jesu, njengoba imali inkosi wasezulwini. Bawuhambela njalo umthelo lapho. Ababona ukuthi wena sowami futhi umbani. Bawuhambela njalo umthelo lapho. Anyway, lephethe asiyele labakuba hamba hambele njalo ayithatha imali Hamba uye elwandle ufike hamba uyelwa ufike ujike lidweba lakho udwebe. Leyo hlanti lokayibamba kuqala emlonyeni wayo uyawukhanza uhlavu lwemali. Uluthathe ubanike uthelele mina nawe sobabili. uthelele nami sobabili. Amen. Amen. Atshengisa umfundisi lolu uthi igolide nesiliva yena ngeke nasayiswe. Igolide nani nesiliva. Awukwazi ukufundela uJoel 2:3. Awu bese niyabona ukuthi tabela nomuntu phela la. Jabulani ninesizwe saseSiyoni. Tokotani usimakathe mzukulu wenu. Jabulani ngube yes Ngobe soniphe umfundisi. ngobe siphiwe umsindisi siphiwe mahhala. Amen. Unemsindisi lolungile. Lekathi noma ngabe uswelekile yena unazo. Hamba Petro ufike elwandle ihlale ecala lokayibamba uyivule umlomo uthathe isiliva lapho uhambe uyomthelela utithelele nawe. Amen. Umnikati wami. Haggai 2:8. Asifundzele verse. Haggai 2:8. Isiliva iyami negolide. Isiliva yakhe neligolide lakhe. Wena usalemani usazikweleti uyalibhayibhelini bazalwane sifunza ngaDavida. Davide asetintsaleni abhaqe khona abhaqele Sawula kuthiwa wangena emgedzeni lokuthiwa i-Abdulamu igama lalomgedze wathi makangenile kwenta abantu labanenhlobo ezihlukene. Amen. Besiva la emahlombe abo. Befika kuthiwa labantinhlobohlobo hlupheka labanye lithi iBhayibheli khona la ngelinabo lithi bebanedikwele. Bangekhethe imfihlo yabo. Davide wabaholela walevi lelithi sinemsifundisi lolungile. Base bayakhala sebathathe emehlwabo bawabhekisa kulo msindisi lolungile noma kulo mfundisi lolungile lona bathi mabaphumako uyathi baphumela kuphi baphumele endlebeni bathi nje mabathi bayaphuma bakhanze emafilisti abamele kuthiwa amanye nakathe solo ngiyaphibukazi wakuthile ejingcondweni lalabantu kuthi uma bayakuyokuvalile bafake ibogolide lakune bakulagolile emaprofiteni emakudakuda imali enaninani babadazele into labo letiduri leyo lemabhansha kwetinkulankula lemanaku loku expensive bese bayaphuma bayokula base babahlolwa wena bese base bafile labantu babusa legcini kuthiwa bakuthi bayikhaya sebambolishi sebampompoloza bahlabelela yini imfihlo yabo ngoba bathi njengoba kukhuluma kwaJoel sinani na ngoba simakathi siphinde umfundisi lolungu. Yeah. Umfundisi lonjani lungile nomfundisi lungile anti nitsitesene kuphela bazalwane noma ngiyesi
sakho noma ingadi yakho lesekunyammeli lelahlekile lokhalayo uthi ngabe iyakusindiswa nini lo muntu usejele noma lo mnyanelo wajele uyabona sekukhona umnyanelo wajele uhamba indlela tani ebumnyama ngithi wani noma sithi don't worry ukhona umsindisi lo Amen. nangilesifunze ngaye lapha kuJobe chapter 2 nangilesifunze ngaye lapha kuJobe chapter 2 lo msindisi lona lolungile Luke 19 Sihlobo sakho silahlekile uyakhala kusuku nemini bathi uyaphutha kufana nesithelelane emhlane welidada kufana nesena njani kufana nesithelelane emhlane welidada lo munye ayithi usesonweni uyadidlela nje imali yakhe kumele ethi ngabe uyabona khohliwe sona wamkhulisa wamthatheka wamalala abagulayo bathi lebatala silapha umfana abagulayo uzothandaza ukuthi siyamthatha lokugululethe lakini wangalala wena wakhupheka ukuhlamile kwene njani ukuhlamile yadidlela nje imali yakho yadidlela ayithethe Yomuyika abafundisi ngiyacela abafundisi. Nasasedolobheni ngifela emakhaya. Nginomuntu asamane kumfundisi. Umntwana ojala ngisengelisini. Amen. Yona likamfundisi kanti njani? Amnema esibhedlela. Adeleza khanze adeleza beketele. Ende njani? Ngesikhathi sikasabamtshele sodokotela basesemhlanganweni noma basetiyetha sodokotela abeketele ende njani Abeketele sodokotela nabonesi abeketele alibambe lilayini umkhohliwe uthethwe livela manje lelathatha dela lathatha bani dela thatha livela manje khohliwe ethi isibusiso sakhe silapho umntana singufaza lwakhe Uchikhona lena Leyande njani? Longakhohlwa. Ngiyanesibhalele ngoyekhaya nami. Lengathi Joel umfundisi lolungile. Umfundisi kanjani? Lolungile. Fundi. Mateo. Ngibani sisebenzisa. Nome Luke 19. Mfundisi verse 9. Yesu wase uthi kuye, "Namuhla sesifikile isinziso kulo muntu." Namuhla Yezakheu insinziso ifikile endlini yakhe. Uthi Jesu yena nakakhulu kuyamfumana okwethayo. Sokhulumile lokho soshayile lokho sowendele. Sowungile kodwa solo indlebe kanjani umthelela. Ukhona lekaneka mehlu. Zakheu kumbebe kanjani la endlini ekhaya lakhe bantwana bokumhlalo noma nemkakhe kwakumhlalo wasesoya kubani weva ukuthi lo mfundisi lolungile utabe enga ngendlela wathi Zakheu ngiyiphi le ndlela bamtshela bathi kawenza lapha wagijima waphela esihlahleni wathi
ngoba ngifisha kakhulu ngawumitwa sithubu angikhwele sihlahleni. Amen. Bathi Jesu yehla kuyamngenisa kabi. Yeah. Mase kufike Jesu ukhanya. Sekufike lo msindisi lonjani na lo muntu. Ufika ngumqulethini. Ufike lenjani. Salvation esikhaya. Insinziso yena izothakukhula lo Jesu. Hlala kulo mbuke. Ungasanga makhathathele. Noma imvuza yakho. Noma umfati wakho. Kodwa khona yena abafunde nomfundisi lona lo. Zami khuleke endlini yazakhe. Amen. Amen. Zami njani? Zami. Yini mfiki? Sinemsindisi. Uyabona ukwesifela. Yeah. Uyathatha izimo nje. Ngiyathatha le ndlela ngiyabhala ngayo Matthew 6. Matthew 6. Uvule yabo sokuze. Ngakho-ke, ningakhathaleli ngekusasaleyo. Ningakhathaleli ngekusasaleyo njengoba. Ngoba ikusasa And you can pray. Amen. ngakho-ke, ningakhathaleli ngekusasa. Ngoba ikusasa liyakukhathalela. Inhlupheko yelilanga yenenelungu. Ngakho-ke, ningakhathaleli Proceed. Don't repeat. ningabehluleli nabanye. Also, okay. It's in there. 634. Also to the 7. Okay. Yes, 34. Why we made and you can pray. Ngakho-ke ningakhathali ngekusasa lakho mzalwane, noma usiphi isimo ungahlupheki ngekusasa lakho. Asekela ka-32. Ngobe nebetive bafuna tona. Okay, 31. Ngakho-ke, ningakhathaleli ukuthi sitawudlala. Ningakhathazeki ngekuthi utawudlala ungakhathazeki. Noma sitawunathana. Noma sitawumbathana. Qhubeka. Ngobe nebetive bafuna tona leto zinto. Ngifuna nani yes, funza qhubeka lapho. Kanti uyihlo losezulwini uyazi ukuthi ngiyazidinga tonke. Babelo sezulwini lona losibomelela lofundisi lolungile. Uyathi ukuthi letinto leti thina siyadidika. Amen.
uyathi wengusebenzi iyakuthinga kwembathi uyakuthinga Amen. uyakuthinga uyathi nje umuntu lokutoshaja nomthweni lokutoshaja sebafuni yathinga nawe celebrate Christmas njengabonke babo uyathi usutoshaja nawe yathinga imali yesi uyakwati lokho futhi uyajabula wena letinto leti akunike khona. Amen. Lomfundisi lolunge enenjani Anginike Ngoba Jesu mabalambile abantu olazama abaqoshi bathi abafundi bakhe abaqoshi bahambise basale baye emakhaya abo bayodla khona wathi Jesu kude lohamba kubalambile kude lohamba kimi lekahleli kimi esala no angihambisi mina Jesu abaqoshi amosenkingelo Jesu mawuswela kaqosha kafanele sithi nabantu basemhlabeni not with Christ. Christ kanjani? Yajabula. Yingwe mawute njani? Umawute. Okay, sesifunda nesifunda kakhulu. Bonke ngapapina ngulabala betaximarathi ngikuthanda ngilabala bathola njani babeteli ngobani labala lomsinzi silaka betele noma lomfundisi lolungile kabetele ngilabala babita libitola lawo lo abazalwane lesimfunza namhlanje ka18 Sitshelwa ngomadvodza lamabili lanikitsaba ayobita libito la Jesu. Ayobita libito la lomfundisi lekakhulume ngaye Joel wathi ngumfundisi lolungile. Uyathi imfihlo yini emzalwane? Sangikhuluma ngabetonke letinto letingakhuluma ngokwesela, ngakhuluma ngekusalemali, ngakhuluma ngokugula, ngakhuluma nalo indzaba imfihlo isekumbiteni ngimbita njani nebengathi bengimasisithandaza kule hlobo lolubili lebantu singaba kule ndlu nje sonke sithi sibita simakaze kodwa kwamathi uNkulunkulu lokuyifitiyo kule hlobo lolubili lebantu lelihlobo lolubili lebantu nalo lahamba layenthabeni njengami nawe sitekela lendlu kwendeka ehlekuda mane kumbuzo umbita inhlitiyo yakho inenjani Amen. Amen. Ngimbita ukuthi ngizobonwa kwekuthi nami ngiyambita noma ngimbita ukuthi vele ngisekuphekeni ngithi ngasito lakhe inhlitiyo yami yonke ngiyele kude ngithembele kude imfundiso yaJesu abantu ba-18 lesibili lo munye wambita to show off ukuthi niyakwati kumbita lona lomunye wambita ngenhlitiyo leyayizabukile afuna usiko lonke ingqondo yakhe yonke emandla akhe onke umphefumulo wakhe wonke awunikele kuwo nabo lasala khona usala kuphi mzalwane simbita inhlitiyo yami ngimbita inhlitiyo yami kunenjani ngizitheneka vume kuweswele neka vume futhi ukubona usekuhlupheke nje wathi inhlungu temtimba usekhulele neka vume lokumile ukuthi simbita njani ngoba labambita njengemsinzisi uyabephula kutotonke izinto namhlanje
imfundiso yaJesu. Yalona mfundisi lomlilo. Ubese soyakhuluma lapha kuyo. Wathi ngitena lokho. Ukhetha luphi ihlobo lokumbili. Ukhetha ini? Ihlobo lokumbili. Ukhetha luphi uhlobo lokumbili. Ihlabelo 65. Sesenzelo Joel. Chapter 27. Unzambalwane lokuhlala phasi ngesikhathi Yebo uNkulunkulu ufanele ivumo esiyonke. Lethembiso lethu kufanele ligcwaliseke kuwe. Wena uba imithandazo uyiphendule. Wena uba imithandazo uyiphendule. Ngisitha imfihlo inhliziyo imenjani. Inhliziyo yena lokusanako lapho labaletha betakuye ngenhliziyo yabo yonke uyayiva imithandazo yabo ayiphendule. Uthi deJoel lomfundisi lona lolungile lapha verse 32 ufuna kubilo. Wefika lomfundisi lolungile lapha chapter Luke 18 esimfundzile wasifundisa ukuthi simbita kanjani. Akusiwo lomsindo indzaba isenhlitiwe. Amen. Akusiwo so much lamagama indzaba isenhlitiwe. Ngawasho abe nesisindo kepha inhlitiyo yami nengqondo yami mayingekho kuye kufana nezithelo emanenhlalo. Amen. Uthi hlakanipha inhlitiyo yami ube angilande ngoba lokuhlakanipha le nhlitiyo ufuna uyiyale uthi hey wena nhlitiyo align yourself kulo mfundisi lona lolu. Amen. Amen. Ingamangakaza kumakhomba lapha khomba lapha ekhopini. Ngoba yifunda kubhalela ekhopini. Amen. Amen. Ulo mfundisi kanjani? Ekasithi Joel bonke labamhlaba labapemandeni ekuhlabasinzisa. Utabena njani? Awubasindisi. Indzaba yinhlitiyo. Ingqondo yami. Injani? Asifunze ihlabelo 37. Ufunze 1 na 2. Inhlitiyo. Ungadihluphi ngalabanye. Ungahawukeli kulabela lokhu. Ngoba phela lababili bayawusheshe bashade njengetshani. Babune njengemvubu. Ngadihluphi. Wena inhlitiyo yakho inamathisele kubani na? Ulona lombani lolunye. Sizofunza lo Joel chapter 2 verse 32. Indzaba lo verse 32. Bonke labayawulibita libito lasemakadze. Bonke labayawulibita. Silibita kanjani ngekuthi sithathe inhlitiyo yethu sinikele kuye. Sithathe ingqondo yethu sinikele kuye. Sithathe emandla ethu siwaphonse kuye. Kuthi Nkosi sengibheke wena ngibuke wena lolusito lwami aluvele ngcenye ubabone lababi baphumelela njengalo kubhala kwalomhlabelo lwasihlabele sasifundzile ulamyeni kuthi ungadihluphi ungabi nendzaba thatha yonke ingqondo yakho uthi ngawuhlala ngimbuke ngimethembe yena utangekhula kulolu lusizi utangisinzisa kule ngilamba lengcwele. Amen. Amen. And then let's take a twist in the Lapha 2 Timothy, the last chapter is included. In chapter 4, verse 6 to 8. Same other pass. 2
ukushumayela kwakhe emhlabeni kwenda konke bekafinyelwa uNkulunkulu kona sokhuluma lawa magama. Sesifikile isikhathi sami. Sesifikile isikhathi sami asiveke kuthiwa ukuthi sifike nje. Ngikulwile kuba lokuhle. Sengicedzile inzima yami. Ngishumayele konke emhlabeni. Ngibambelele ekukholweni. Ngilwe ngibambelele ekukholweni. Manje Abafundi loJohn nakho nje mfundisi. loJohn 11 verse 40 asukho izimfundo. Bambelele ekukholweni. Jesu wathi kuye, angikakutsheli futhi nawukholwa utawubona inkathimbulo yakho. Nawukholwa utawubona inkathimbulo. Amen. Amen. Inkathimbulo. Inkathimbulo esimanje. Utawubona amandla uNkulunkulu antshintsha impilo yakho. Amen. Utawubona amandla uNkulunkulu akusulela enyembezi. Akususa usizi. Ngeke wehlisa usizini uma ukholwa umsimakazi. Uma ukholwa umelele kakhuluma ngaye Job. Yeah. Uma iphutha lenza ngokukhuluma uNkulunkulu ayikhonesha. Yilonke imali esomlahlekela uthi lawudliwa sikhona. Uletha ininga injabulo uhlobisisho injabulo yakho. Kwakho kukhona. Kwakho wena njani? Ukholwa. Uthi ke bona nenibambelele emkholweni. Sefika manje abakhengiliyoni baze emhlabeni. Ngulile kulalokuhle. Nakho basho. Funza le verse. Ngikulwile kuba lokuhle. Sengicedzile inzima yami. Ngibambelele ekukholweni. Manje sengihlalelwe ngithola umqhelele wekulunga. Lengibekelwe bona inkosi, umehluleli lolungile. Yini ngiyahlabela umfundisi. Ngiyalisa sesimoyeni. Uma sesingale kwelithuba. Yeah. Sesibhekene nemfundisi. Uma singala kwelithuba sibhekene nemfundisi lolungile. Ngithanda ukuthi Paula umehluleli lolunga. Nangale kwehlulele noma sekamehluleli solijudge. Utonika abantu akakashi eshaya imali ecelele justice yakhe. Kufanele yamhlabeni. Ayifana nani? Yamhlabeni. Yeah. Osumu. Ase wekulo change lokuba ngani yakho afundzana. Washo njalo lo. Apostoli sonke. Ase yahluphe baba. Lokho manje lo ngiyakwazi afundzana. Ukhona nwazi afundzela. Le justice yakhe ayishayetelele. Uyakumbuza umuntu njengekwenda kwakhe emhlabeni. Uthi Paula sengingabhekana nemehluleli lolungile. Ekufeni siyawubhekana uyathi kumnanzi kwa bengabheki Paula sabhali kanje. Awuvese ubhala njalo ababa seFeso asafunze baseFeso straight contrast. Ephesians chapter 1 verse 6. Ngakho-ke akudunyiswe umusa wakhe wobukhosi. Lasipha wona indodana yakhe ethandekayo. Nengati yaJesu sinekuhlengwa nekuthethelelwa kwetobo. Ngengati yakhe lomfundisi lolungile. Ulungile lomfundisi lo. Wasithethela ingati yakhe kuba sisinziswe ngayo. Sinqamuke baketane lasibambelele konke ngokuthi babonako akoni ngoba soyathanda lesinye isikhathi washumela basithela uthandaza lethile ingane kuwe kwani. Amen. Amen. Cela uthandaza imali kuphe kuphi? Ekwayi. Umkhanzi yabhema lapho ingane nesethi ngabethi kuba ngakho lebana babhema ngakho. Manje singathi usithole uthandaza. Abathanzi lokho.
Kuningi kunemphindezelo esonweni. Amen. Kodwa ingadi yaJesu ifika imiyomulo. Ubhala ngayo bePawula la. Badelela ibandla laseFeso. Sobe kufunze lenzani? Ngekwenzeko yemusa. Yona emusa wakhe usendela ngemusa ingebo mean all sufficientness. Umusa wakhe nomningi kakhulu. Kube uNkulunkulu lasipha wona waze wakhuphuma lo nkulunkulu esithethela tonke. Wena njani? Yasithethela. Amen. John chapter 1 verse 29. Wakaza lo mfundisi olungile wamita ngethumba. John chapter 1 verse 29. Sesisanza ngehlale phansi. Ngakusasa Johane wabona Jesu etakuyo. Wabona Jesu umfundisi olungile etakuyo wasesawuthini. Nalo libubu. Nalo libubu lelisusa the name of God lelisusa sono selini. Uyimvulo Jesu umchaza njengemvulo olungile lothethelela bonke abantu. Kodwa simanga asesimuva the very same Johane uthi umchaza athini. Singabe ukubona yedwa. Maybe 3 verse 11. Kunza 11 na 12.
Mina nilibhabhatisa ngemani. Ubonakalisa uphenduka. Kepha lona longilandelayo. Unjani ubhabhatisa? Uyokhuluma? Yes. Qhubeka. Kepha lona longilandelayo unemandla kakhulu kunami. Mina bengingakufanele nje ukuthi ngingamthatha ingabule yakhe. Yes. Yena utawubhabhatisa ngomoya longcwele nangemvula. Yes. Sitsha sakhe Sitsha sakhe sekwela sisesandleni sakhe. uphethe usuzobhabhatisa kwatsho uphethe sitsha esandleni sakhe. Sekwendala. Sithi. Yena. Sithi. Sekwe yena. Uyeyena. The sifting. Chaff from the corn. Impepeles. How? Lona msanga ke John awashayi ukuthi the name of God. Awashayi kwekuthi yimvulena, yimvulunge. Ngesizathu basifike inkosi. Sisho ukuthi kulungela kakhulu. Nasimvala, nasivu yankulunkulu lesusasono selizwe. Lo nkulunkulu kakhulu. Kepha uthi Johane noma kakhulu usiphethe esandleni sakhe uphethe ini na sitsha uphethe sitsha sandle sitsha funda le verse 12. Sitsha sakhe sekwela sisesandleni sakhe. Uyawumshanilisisa sibuya sakhe abuthele emabele esulumini sakhe. Kepha emakhoba uyawasha. Kodwa emakhoba ayokwenza njani? Sihlalelwe kushiswa thina lesithi siyakholwa. Kepha sibe senza njani? Senasifana nalo. Sena ini? Sifana ngalo. Senasifana nalo. Njalo amafutha lamabili aphuzisela awushisa phambili. Khona leyathi uyawuthandaza. Sisendlini yasimakazi kojayenda ini sifana nalo. Kojayenda sifana nalo. Shonjalo Johane. Uyamanda ngolungilane msakakhulu. Uyamanda futhi nesuphethe sitsha. Ngoba thina masukholiwe uyamanda ukuthi lo Kristu umbani. Ungumfundisi lolungile. Aphinde abe ngethuleli. Onjani ulungile. Kusho ukuthi ayishaye eceleni lejustice yakhe. Ayinamana kunjani impeliso uzona abafundzana. Uyathembele ejaji yakhe ezofundzana. Sanibuka sonke. Sanibuka. Ngathi awukhosi. Kusitheni sithini wafunza wendilo. Wafunza nabo lo majaji. Ukutshele kanjani isizwe. Sanibuka ejaji. Vele lasethi indlela kuyatshengisa siwafundzana. Sasingahlupheki ngosojela ufunda kule kanto kakuthola. Ngibonga cha. Amen. Amen. Unejustice lesiyabuyo ngaleso. Lithithele livuthi Johane umbhaphatisi uyasishanyelisisa lesibili. Bese uyeyena. Sesuka imina, kusuka emakhoba. Alahleka lapha kashane awashanye awathatha ayawafaka emlilweni. Kanjani lona loyimvu? Hayi uyakwenza. Asithi sihamba naye sibe sathi ukuthi ngalenye ilanga uyawuguquka. Abe ngafiki. Bese awuthatha yena awashanyele ngesandla sakhe. Awafake emlilweni. Funza Mark 4 verse 22. Semkhala phasinya. Yeah. Sisho njalo esikhathini. Mark 4. Lo myavule baseHebrew verse 22 lo myavule Hebrews 4. Lo nye anguvele base Roma 2.
Kakufunakala abala 1, 2, 3. Wesiphofu abangu-Deuteronomy 32. Esenhlala phansi. Maningi amavesi engawafunda. Funda mzalwane. Konke lokufihlakele kuyawuveza ebantwini. Konke lokufihlakele kuyovela.
Okokuqala, if I were you, not if I was you. If I was you, if only there were lies. Yes. And will understand this and discern what they are. And will understand this and discern. Yes. And discern what they are and will be. What they are. If only they were wise, they would discern the son. Babelolungile sesibongile Nkosi egameni lika Jesu. Sibonga Nkosi livi lakho lelingumlilo. Sibonga livi lakho uNkulunkulu wethu lonamandla onke. Lesi thina silemukela uNkulunkulu wethu lonamandla onke lesilethele lenye impilo. Uthi Davide kungena kwalo ngaphakathi kwakhe kuletha kukhaya. Labalibele libende bahlakaniphe. Athi lelivi lakho Nkosi ngiyalilonza enhlitweni yami kuze ngingoni kuwe. Babe siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla onke. Sibonga ukuhlonishwa Nkosi kweliBhayibheli nakulelanga lalamuhla Nkosi setifundiwe incwadi Nkosi letinyenti. uNkulunkulu wethu lonamandla kodwa tonke letincwadi tifundwa nje selokuthi sikhomba kuwe uNkulunkulu. Selokuthi sikhomba bukhosi bakho. Siyabonga Nkosi uvetiwe Nkosi kwekuthi nasisengeneno kwelithuna ungumsindisi. Nasisengeneno kwethuna ungumfundisi. Babe siyabonga namhlanje sosifundisile Nkosi wakuveta ngalokusobala lathi Nkosi asikho sidalwa nasinye lesisithakele Nkosi ebusweni bakho. Usibona Nkosi njengoba sinjalo. Ubona Nkosi labagulako. Ubona Nkosi labajilajilako Nkosi etimeni letimatima labanye Nkosi ubabona sebalahliwe kungekho muntu lofuna ukuthi associate nabo. uNkulunkulu wethu lonamandla liso lakho liyabona. Siyabonga Nkosi thola isiqiniseko namhlanje Nkosi ukuthi akekho longabona nguwe. Incekukathi yakho Nkosi ikhulumile nemgeze
wase-Adulam. uNkulunkulu wethu lona amandla wonke la khona Davide nakabalekela inkosi Sawula wayawungena khona watholana nalabanye bebanetimo latatimatima bakweleda labanye bantu babaleka nabo bayobhaqana Davide. Kodwa Davide Nkosi bengabaleki nje umuntu kodwa bekabaleka ngaphakathi kwakhe alondela ivi lakho labaqinisa labakhulula Nkosi etimeni babesiyathandaza kwathi Nkosi labanye banawe somandla basematilongweni labanye banawe Nkosi baku-unemployment abanye banawe Nkosi basetimeni. Siyacela Nkosi ukuthi nabadzibana nalabanye bantu kuleto timo leto abathole ukuthi Nkosi wena ukhona ungumlamleli enkulunkulu. Siyakunxusa Nkosi namhlanjena kwathi Nkosi singakubalekeli kokuphela asithi Nkosi sisahamba sizindle iphethe kahle incekukathi yakho Nkosi yathi kube mane bantu babahlakaniphile babesebathatha lesikhathi lesi bazindle ngesiphetho setimpilo tabo. Kunengi Nkosi lesifuna ukuzindla ngako, kunengi Nkosi lokusijonisako uthi Nkosi umhlabeleli wasesheshi, kunengi Nkosi lokusivimbako nxa sithi siza enkosini. Kodwa lathi lelivi Nkosi lalo mhlabeleli khona labathanda ukuthandaza uNkulunkulu wethu lona amandla onke bafisa njalo kuya enkosini. Babe siyabonga Nkosi lingelakho uNkulunkulu lihlobile, lingelakho uNkulunkulu lifanelekile, lingelakho Nkosi liyakwathi Nkosi kumgeza umuntu limkhulula uNkulunkulu wethu lona amandla onke ekoneni konke. Babe sisondelane baholi betenkolo labo uNkulunkulu wethu lona amandla onke lobaniketela umsebenzi Nkosi wekwelusa babe ngema-custodian Nkosi walo msebenzi wakho. Sisondelana nabo archbishops uNkulunkulu wethu lona amandla onke ema-diocese ema-province ngema-province nakuyo i-Anglican Communion uNkulunkulu wethu lona amandla onke asikhohlwa Nkosi kusondela namake Sara lekungiyena Nkosi sekakhethiwe lotoqala kwento umsebenzi wakho Nkosi eminyakeni lotosunguleka masinyane. Siyamthandazela Nkosi, sithandazela Nkosi Jesu nabo bishop Nkosi uNkulunkulu wethu lona amandla onke kuma-diocese nema-diocese sibanikela kuwe Nkosi lo msebenzi Nkosi ungowakho kodwa Nkosi ubambisene nabo kuwo lo msebenzi wakho sibanikela kuwe Nkosi. Sinikela Nkosi nebefundisi bonke Nkosi ngekwetigaba tabo babotwana amandla onke nebeshumayeli namhlanje Nkosi siyamnikela nemshumayeli nami makedlamini losondlile nathi kule ndlu yakho uNkulunkulu wethu amandla onke. Sithi-ke kwathi bonke Nkosi etindzaweni netindzawo lapho abantu bakho babuthene khona bangaphuma kuleli langa leBhayibheli bagqwelela iBhayibheli bangakagqwali tindzaba titori imizekelo kodwa uNkulunkulu wethu lona amandla onke ngilona loyo aphume Nkosi aphethe livi lakho Nkosi endlini yakho. Babe wethu lolungile sinikela kuwe Nkosi bukhosi balelive leMaswati siyayinikela iNkosi iMswati wesithathu ingwenyama sinikela uNkulunkulu wethu lona amandla onke indlovukathi sinikele uNkulunkulu wethu lona amandla onke njuna nkulu walelive. Babe wethu lona amandla onke sibhekele bona Nkosi ngoba usibuzise ngabo thina singeMaswati egameni likaJesu Kristu eNazarethe siyayithandazela ingwenyama Nkosi kanye nekwenaba kwayo bonke yenebe uNkulunkulu wethu lona amandla kulelive leMaswati yenaba uNkulunkulu wethu lomuhle ngetikhulu yenaba ngebangane bayo inkosi bebukhosi yenaba uNkulunkulu wethu lona amandla onke ngebenumzane yenaba uNkulunkulu babotwana amandla onke ngekwehlukahlukana Nkosi kwetiqheme Nkosi lapho babeke khona abantwana bakho siyabathandazela Nkosi basabukela ingwenyama lelive Nkosi ingathi bangalibuka Nkosi ngeliqiniso ingathi bangalibuka Nkosi ngothando ingathi bangalibuka Nkosi ngendlela letawuthi ingwenyama nayibuka umhlaba uNkulunkulu wethu amandla onke badumise ubuholi bayo Nkosi. Siyathandaza babegameni likaJesu sinikela kuwe Nkosi imibutho yonke egameni likaJesu kungaba umbutho wetekuvikela umbutho wekuphepha
umbutho Nkosi wamaphoyisa noma nguphi-ke Nkosi newempi Nkosi siwunikela kuwe sithi Nkosi mana nebantwana bakho egameni likaJesu asilibali Nkosi kuthandazela dibhedlela nema-clinics nabo bonke Nkosi emafamasi labasebenza kuwo Nkosi kubuka likhambi Nkosi kulabo labagulako kodwa Nkosi Jesu belashwe siyabathandazela Nkosi tisebenza tempilo nanabo Nkosi basabuka kwekuthi ngikuphi lokungaletha ubungcono Nkosi ethi impilweni zabantwana bakho baphe uNkulunkulu wethu namandla onke ekothi Nkosi basandlulisa leyo mijovo naleyo mithi Nkosi ibe ngileyo Nkosi etawuphilisa ngempela nalabo Nkosi ababuka ngqondo uNkulunkulu wethu namandla onke baseluleka abantu bakho abalulekeke uNkulunkulu wethu namandla onke bantu bakho babe nekuphila Nkosi kasilibali Nkosi bantwana bakho baqalile Nkosi kubhala labanye Nkosi sethi ngemaviki labanye Nkosi kumbela iviki labanye batoqala masinyane babe wethu namandla onke siyabathandazela bona nabotishela babo uNkulunkulu wethu namandla onke sibusisele bona Nkosi busiseke Nkosi lelibandla lakho ikakhulukazi leli lesinalo eSwatini baba wethu namandla sibuya ku-House and Synod baba wethu namandla onke la khona sithethe khona tinqumo letitsite siyathandaza Nkosi futhi kube tinqumo letitawuphilisa letitawuletha Nkosi kuthula eveni nasebandleni lemasheshe nelibandla lemaKristu lonke baba wethu namandla onke sinikela konke lokhu Nkosi ngoba sikholwa futhi sethemba ukuthi indlebe yakho Nkosi inathi njalo lapho sihlangana khona naKristu Jesu Nkosi manje naphathi amen. Libandla laKristu lisukumelene netinyawo lalelani emavi emsindisi wethu Jesu Kristu ngininika umyalo lomusha ngithi thandanani njengaloko nami nginithanzile nani-ke thandanani nanithandana kanjalo bonke bayawunathi ukuthi nibafunzi bami uthula kwenkosi abe nani ngesikhathi sonke. Utando,